Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Držao sam dosta predavanja o imanu, pogotovo kad sam čitao znači hadijske zbirke i snimaju ih ovdje da možete i vidjeti i čuti u toj formi predavanja, da vidiš znači pred sobom snimljen hadis u originalu i u prevodu značenja i sa ocjenom toga rivajeta i sa komentarom što su drugi govorili, pa sam i ja spominjao i komentarisao i komentar i poznata su poglavlja iz hadijskih zbirki koje se zovu tako, Kitabul Iman, knjiga ili poglavlje o imanu i spominjao desetine, stotine, hiljade hadisa, znači direktno iz takih poglavlja, a iz drugih, znači iz drugih poglavlja gdje se između ostaloga govori i o imanu. Znači teško je odvojiti, znači i samo o imanu govoriti, jer to dolazi i u brojnim drugim situacijama, kao što pri suđenju po Allahovom zakonu, u borbi na Allahovom putu, u ljubavi prema vjernicima i prema gospodaru i prema porodici i tako dalje. Pa to sve ima veze direktno i indirektno sa imanom, tako da hiljade hadisa o tome ima. A imaju i brojni ajeti, a mislim otvoriti jedan i kanal ovako gdje ću posebno govoriti znači o ajetima, da se skoncentrišemo ko što ovdje znači većinom o hadisu, mada ima i brojni drugih knjiga, brojni drugih mesela o sektašima, o novotarima govorim, ali normalno sve kad govorim odgovaram ajetima i hadisima, ali mislim možda da odvojim da ne bude na jednom kanalu previše predavanja, pod navodnim znacima, previše da ne bi se izgubilo stad kad neko nešto traži, a što se tiče previše ne može biti previše, jel? Treba vas da vjeri što više i što bolje govoriti. Tu nema znači pretjerivanja, ugovorenu istine i tako dalje. Pa onda i sad da još nešto spomenemo o imanu, ali znači pogotovo iz nekih zbirki koje su slabije poznate i da se ne bi slučajno izgubio koji rivajet ili nešto, ne što će nestati on iz knjiga i kod ljudi neki što znaju, nego kod nas, na našem jeziku, kome razumije, da spomenemo to. Jer pa jedna od stvari je da se iman povećava i smanjuje. Da iman raste i opada, a zato imamo brojne dokaze iz Kur'ana i iz Suneta. Prošli put sam o tome govorio i navodio sam mišljenja ovih nekih i učenjaka po tom pitanju i tako dalje. Pa onda navodim neke, znači, rivajete iz nekih udaljenih knjiga, knjige koje uopšte nisu ni hadijske zbirke, hajmo reći, nego knjiga u kojoj se spominje između ostaloga o imanu ili tefsiri neki, ali gdje su lanci prenosilaca spomenuti čitavi, pa i to ocjeno, pa se spominje i lanci prenosilaca, znači za hadise, a nekad uopšte nije ni hadis, nego govori neki učenjak, pa i zato treba imati rivajet, jer on to stvarno rekao i tako dalje. I to imamo, znači, mi u vjeri. Znači, mi ne samo da imamo rivajete i lance prenosilaca, znači sve ne što se tiče Kur'ana, razne kirajeti, rivajeti, tako isto posebno lanci prenosilaca za hadise. Onda imamo lance prenosilaca za ashabe, za govor ashaba, pa za govor tabina, pa za govor bilo koga, bilo čega. Da govore muslimani, a tiče se islama i zato imamo lance prenosilaca. Više nije pitanja autoriteta, jer znamo da je bitan samo ajet i hadis. Nije bitno šta će neki učenjak reći, ali i zato imaju lanci prenosilaca, da ne bi se na toga čovjeka slagalo, da bi se znalo ko je to slušao, ko je to učio, ko je to čitao i tako dalje. To niko nema znači u svojoj vjeri. Nemaju oni za svoje knjige što tvrde da su od Boga, nemaju lance prenosilaca. A kamoli da imaju višak kirajeta ili rivajeta. A kamoli da imaju šta su njihovi učenjaci rekli i tako dalje. Onda dalje. Što se tiče da su neki ashabi govorili iman se povećava i smanjuje, kao što sam prošli put rekao, bilježe se i nekim veoma slabijim rivajetima, kao što ima i kod Ibn Mađe, na primjer, ali to je istina. Pusti sad što je rivajet slab, kad je tekst potvrđen i ajetom i hadisom, a slabo da je neki od ashaba to rekao. Jel? Što se tiče toga konkretno rivajeta, znači rivajet je slab, a tekst je istina i potvrđen. Dalje, iman se povećava i smanjuje, kako reče Umer ibn Habib, radijallahu anhu, pa mu je rečeno,
kako se povećava i smanjuje, odgovorio je kada spominjemo, zahvaljujemo i slavimo Allaha, to jeste, hoće da kaže, kad činiš dobra djela, tada se povećava. A kad smo neobazrili u nemaru i zaboravu, tada se smanjuje. Kad ne činiš dobra djela, znači ne moraš samo činiti harame. Jedan dan učiniš dobra toliko, sljedeći dan ne moraš toliko dobra. A gdje su, znači, ista količina. Opet i opao iman. Ne možeš da uradiš to dobro. Toliko. Ali onda ima, znači, na razne načine opada iman. Opada opasno, opada na opasno niske nivoje i opadne toliko da nestane. Da čovjek postane otpadnik. Ima i takva varijanta. Onda ima jedan događaj koji se spominje, znači, Ibn Ebi Šejbe, a Ibn Beta, znači, spominju tako neki u rivajtima, ja sam slušao nekim predavanjima, govore o čemu se radi, znači, kažu, ovo što se tiče ovaj rivajet od Umeira, da je tako rekao, ovaj rivajet je, ne, znači, neki ga nisu ni ocijenili, bilježi ga Abdullah ibn Ahmed, kao što smo rekli, to je sin imama Ahmeda i bilježi ga Ibn Ebi Šejbe u Musanefu i tako dalje, ali ima nekih ljudi u rivajetu koji nisu ni ocijenjeni. Tako da, dok neko ne ocijeni ili ne provjeri to treba držati, znači, na ostojanju. Ali tekst nije problematičan. Druga stvar, spominje se od Vera da je rekao, Omer radijallahu anhu bi sa svojim drugovima govorio, hodite da povećamo iman, pa bi spominjali Allaha subhanahu wa ta'ala, znači to. Ali, ovo je poznato, znači što sam rekao, čuo sam na predavanju, ali, znači, lanac prenosilaca je slab. Ovo bilježi Ibn Ebi Šejbe i Ibn Beta isto. Ali ovo su i neki drugi, znači ovo se citira po knjigama da bi Omer govorio kao dođite, pa kažu neki malo ćemo slobodnije prevesti, sjećam se na predavanju, malo ćemo slobodnije prevesti. Kao rekao je Omer, dođite da vjerujemo. Kao. Ali slabi im je to rivajetom došlo, a nije problematičan tekst, ali opet očekivati od nekih ovih učenjaka da opet citiraju sahih hadise, da bi mi to mogli učiti. Iako ovo u stvari nije hadis, govori Omer, ali i to treba sa sahih lancima navoditi. I ako se spomene kao slabo, onda reci. Jer ja navedem isto i kažem. Snimao sam ovdje recimo i zbirku Ibn Mađeovu, do duše nisam stigao da je komentarišem, jeli na engleskom sam jeziku snimio s ocjenom. I onda ti vidiš da to ima meudu, znači slab, izmišljen, apokrifan, rivajet i tako dalje. Pa nije dozvoljeno reći, zapisao rekao Ibn Mađe, opet to je 6. knjiga iz Kutubu Site, ima jačine tu dosta. Kaj je rekao Ibn Mađe bilježi. I da ostane, to ljudi će, pa dobro je stvarno Ibn Mađe, ona misli Kutubu Site, ali opet ima apokrifnih, izmišljenih predaja kod Ibn Mađe. Zato nije dozvoljeno, nije normalno da se kaje bilježi Ibn Mađe, ništa. Ne možeš, znači, čitati ove sunene, već sunene ne možeš da čitaš, znači, od Kutubu Site, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nesai, ne možeš čitati samo onako bez ocjene, jer ima slabi rivajeta. Ne možeš. Kamo tek neke ovako knjige koje su napisane, nisu čak ni hadijske zbirke, nego navode se neki rivajeti za nešto. Onda dalje. Od Abdullah ibn Mesuda da je govorio o svojoj dovi, Allahu povećaj iman, uvjerenje i znanje o propisima Islama. I ovdje ima slabosti. Nije problematična, znači ova dova. Ali Ibn Hajar kaže da je ovo vjerodostojno. Ovo je svakako vjerodostojno tekstom. Ali lanac prenosilaca kod nekih ima slabosti. Ali ne mora znaš da je slab, ali lanac prenosilaca je slab po nekima. Znači ima i to, da znamo da ima, znači, razilaženje kod učenjaka po pitanju neke osobe. Neki ga smatraju dobrim, neki ga smatraju slabim ravijom. Da čovjek traži da ga Allah poduči, na primjer, znanju, to znamo iz dove Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da je učio za Ibn Abbas, između ostalog, da ga Allah poduči fiku islamskom, svatanju, znanju. Pa onda znamo iz Kur'ana isto. Da Allah subhanahu wa ta'ala nama kaže da kažemo, da tražimo znanja. Gospodaru, povećaj nam znanje. To se isto spominje, znači, i u hadisima i u ajitima. U ajitu, znači, u hadisu. Da čovjek za sebe traži iman i znanje, znači, to su sve jasne stvari. Nije, znači, tekst problematičan. Onda dalje. Od Ebu Hureyra, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao ženama, nisam od vas, to jest od dva žena, manjkavih u vjeri i pameti, vidio da iko više može nadvladati mozgovima ljudi. Ima i na drugim načinima bilježi Buhari i Muslim, a ovo se može, znači, prevoditi na druge načine.
jer uvijek smo hendikepirani prijevodom, a također i ko ne zna dobar arapski jezik. Znači, Arap, ako zna dobar arapski jezik, ako ne zna detaljno značenje svake riječi, znači, to jest ako riječ ima više značenja, i on je sam hendikepiran. Ne misli hendikepiran, lud, mahnit, ne misli tako, nego jednostavno zakinut je. Svi smo taki, znači. Zato ima više da se uči, da se čita, da se nauči jezik u originalu i da se zna, znači, značenja riječi, svi riječi, da se znaju sva značenja i tako dalje. Pa su žene neke pitali, ima znači, hadisi, kao što sam prije govorio, nisu samo hadisi govor, znači, bez konteksta, ili nešto je uradio Muhammed s.a.v. da je reporter. Ne, to su, znači, čitave situacije, to su događaji opisani. Pa su neke žene i tražile i pitale kako to, šta to, gdje je naša manjkavost? Pa im je dao primjere Muhammed s.a.v. Manjkavost u vjeri, znači ono što nije njihova greška. Ali je manjkavost, prekida se recimo sa namazom i sa postom, sa namazom i sa postom se prekida. Mora se prekinuti sa namazom za vrijeme menstruacije, a ljudi, muškarci non stop klanjaju. Nije to njima grijeh, ali nema kontinuitet, nema taj osjećaj namaza kao što ga mi osjećamo. Trebamo da ga osjećamo, da ga imamo. I onda ono za svjedočenje isto. Doduše nije u svakoj situaciji. Mi znamo da prihvata se hadis od jedne osobe. Prihvatilo se od one žene što je rekla da je dojila i jedno i drugo dijete, pa kasnije bili oni muž i žena, pa morali da se razvednu, jer ono što zabranjuje, krv zabranjuje i mlijeko. Pa je Muhammed s.a.v. potvrdio to, znači, svjedočenje jedne žene po tim pitanjima. Ono što se spominje u Koranu, to je za biznis, za trgovinu, da mora biti dvije žene ili jedan muškarac. Što se tiče jednog dijela, a moraju biti dva muškarca ili jedan muškarac i dvije žene, jel? Pa prema tome, spomenuto, odgovoreno je, nije samo ovo, znači ima kontekst, ima još dodatak na ovaj događaj. Kako je rekao Muhammed s.a.v. što se tiče žena. Znači, ta manjkavost nije njihova greška, a i što se tiče pameti, to je znači što se tiče stvaranja. Ali, da se primijeti da su, iako su u takvom stanju, da mogu nadvladati, znači, pametnim, razboritim ljudima, žene. U takvom su opet stanju. To je velika mudro za nas. Dalje, od Ajše radijallahu anha da je Muhammed sallallahu alejhi ve rekao, rob dok čini blud nije vjernik, a i dok rade nije vjernik. Znači, rob, ne kao rob nekom čovjeku, nego Allahov rob, čovjek, musliman. Tada nije vjernik, ali je musliman, nije postao kafir. Ali, što je najjače mišljenje, ko umre u bludu i umre dok rade, ide u džehennem. Ali ne ide u džehennem vječno i zauvijek. Jer nije kafir. Dok to je ne halal ili onaj ko smatra da može da krade, da bludniči, makar to ne činio, on je kafir. Misli da može da vjeruje kako hoće, misli da može izaći šerijata. Pa je to ga izvodi iz vjere, ubjeđenje da može da bude on van zakona, a ne samo činjenje, znači, toga grijeha. Znači, gore imati pogrešno ubjeđenje nego činiti neki grijeh. Ima tako još dokaza za ove neke stvari, ali ovo je znači da nije vjernik, ali da je musliman, da je na nižeme nivou imana. Ovo bilježi Imam Ahmed, između ostaloga i brojni drugi. Ovo su znači sve dijelovi. Kad kaže recimo bilježi Ahmed, da bilježi brojni drugi, onda kad navedu recimo kaže ovako je kod Ahmeda. I drugi bilježe to, recimo sa dodacima. Pa oni izaberu jedan. Znači kad se neka stavlja, kad čitaš u knjigama tamo, kad bilježi ovaj. Nije svaki, ne znači to da je svaki rivajet, da je svaki, znači, rivajet koji dolazi i drugi rivajeti, lanac prenosilaca, da je tekst identičan. Tekst nije identičan. To treba da znaš. Zato je potrebno čitati svaku tu zbirku. Jer tekst nije potpuno identičan. Ima dosta sličnosti, na primjer. Ali nije garancija da je potpuno isti. Oni to tako rade, navode. Znači, to moraš znati. Zato nekad neki kažu, na primjer, bilježi Buharija i Muslim, ovako je kod Muslima. Ili ovo je Muslimov tekst. Što znači da Buharija ima male razlike u tekstu. Po jednom od rivajeta. Dalje. Zaustavljam se znači ovdje i sljedeći put, inša Allah, nastavljam gdje sam stao i bit će sad malo više navođenja hadisa, sve hadisa hadisom, iako su poznati, spominju se u brojnim zbirkama, ali bitno je napomenuti taj neki rivajet, zato što se nalazi i kod imama Ahmeda, na primjer, i u nekim drugim knjigama koje većina ljudi neće nikad pročitati. Možda mogu doći do Buharije i Muslima, ali ovo čisto sumnjam. Većina neće to uraditi za to i to je bitno spomenuti da to ima tamo. Subhanak Allahumma wa bihamdik.
Ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.